Hatur pengaksaman titiang Binaga panglantur semah titiang saking sekedramagong puspa kencana pon Bali. Wong ini mangken ayat ngaturan sesalahan dramagong sane memurde igodogan igodogan igodogan. Sampun api muncuritanipun ledang arse ratu para pamiarsa sami aturan tiang nyaksi yang kali nirangan malih bos-bos agang iyuk di pengecek mana titiang mangna sidang ngeredangin pikarsan rapi dedane sarang sami nika maka hawena nentan surat-surat titiang ngelungsur pewara-wara nentan surat titiang ngelungsur pitakat-pitakat manglene presiden taranto di tiang margang sosalan dramagong kapung berbekas ainggih baru pamiarsa sarang sami wantaha sampun ika purwakan ngatur titiang mogri wastu ratu dedane sarang sami penonton sarang sami sampun ika titiang saking seko dramagong puspa kencana bon Bali setatu ngemangguhang dirga hayu dirga yuse Om Santi 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 Om. Lebihan ken 15 menit umat asa murate. Aduh. Dewek Madan Bodoga. Dedemenan dewe ada nedi telagone ada yang ning yang sing ning ye dewek sing nemen gitu ewale nak sing nawang dewek nak supeman penuh gerakan penuh gerakan saking ide Batara Wisnu. Ijo ngidang alih lagu amat-amatan. Meleglet celana.
rame kene cara padang konyangan. Ane jani uliani dewek man penuh gerakan. Adone dini di padukuan ngoyong dewek ajak meme. Ada masih ngajak bape, ajak ada dua. Ane jani paling melahir. Kalau coba jani kengken mirip penaden panugerahan ide Betara Wisnu. Dewek ngalih tongos palu. Riwes anu ngalakan ni kanang bayu sadayda. Antian nutirupai pancire. Aduh! Dadi can bino luwir mengipi kadirasa itu dewe. Apa ne maka hawin? Kadila Somaliah luwir utama paican idesang yang pramuk hawin. Uli dewe merupa boburon gunung. Presiden nyuti rupa dadi manusia jati. Ye namone kadirasa liu. Adoy meme adoy beli. Yen kudo kengken kadirasa pidian hidup dewe. Dadi inget. Dewe kapen yang bisa mani de Betara. Jas kesemat benan je. Ado buang pawo istri lakar. Sadion mulus rakan nos menuku dan dewe. Ya dia stun merupai godogan kewalo itu prosedur lakar seterus dewe nyuti rupa dan di manusia jati kewalo berkadi nyujo langit kadi rasa hidup di dewe dijo ado lakar anak lo apa buen listo ayu lakar nunggu dewe di tatkala merupai godog lakar tetap ngarcane desang yang pramokawi paling melah jani mengkemalu di kelahun. Banget yang oyong Juma yang sampun berusaha diet tambah seksi di tiang dong Suryanen pantan bingung ya perkenalkan Dumun Mang Detan salah kaprah adan tiangnya gek semok raga kengken kakku ndemana tiang orang adan tiang gek semo uning raga kenartene
gitu loh. Aduh. Tiang uning semedan sarang sami pasti rindu sarang Ramagong. Patut tepitan. Tepuk tangan dumun. Ini kan tambah semangat kedosnya tiang. Napi sane mawinan. Wentan galah, wentan semeton sane ngerauhan. Tiang demen, semeton ijo. Dan kenan semalenya nih. Wentan sebat kena tiang. Pas maklut tiang oyong juma. Nak nganggur tanda dos. Nak pak tanda dos. Kengken caraan tiang emot tunangan. Pragat selat masker. Kayang jani sampun toh. Yan itu ngan tiang umur tiang kan kendan. Tapi ampun orang-orangnya. Wawu molas. Ye jatan jeliutan lebih nih. Nak benlat. Ngapain bapetang daso? Jak babeki saja umur yang liwat. Mimi ratu. Expired ada yang besekat 5. Ah. Tuh dibakat lunguang pemekas nih yang gak di penyeruan. Ada nih lantasan tiang di jengala. Demen aden tiang tuh. Melali lantasan tiang mai ke Bansinga. Dan mentan truno teh. Riki reng Bansinga bayi ngelabayu teh ngajak tiang nang bedik kan. Dados angkat tangan tiang tan jakengken dan tiang tan memilih. Biar nak tua tan kengken. Yang penting sugih. Rerah talereng sejeroni nganggo sarira pun api. Bertanggung jawab napi tan kentannya para istrinya. Ibu rejak bengong kan dijingain tiang. Aduh men, Mimi ratu. Pasti ingat ibu tahun 80. Nggih. Dan kenapi mangken mengenang. Jagain ngabet lantang nyatu. Awak pemekas nih dadi pembantu, dadi penyeruan. Swadharma nih dadi penyeruan nih Cen. Sing dadi ngliwaten. Tugasnya 4, marah resik ngias. Tuh deh patut utama. Apa buen lantas ngiring ida 2 kemis. Mami tanglu gerak di angkara 2 gom istri. Tanggang perjalanan. Sapa medal palunggo kiratu saiwati bengong bibi nganten. Risa saat ide sang yang ngaji Saraswati nyelantara renganggo sarira. Napi malih ini kepratnyanan dan wenten sane sida nyamen pada niket emak kehawinan. Bibi setata angayu bagi ngatur ngaya iri-kiring puri jenala ratu. Bibi, nang bangun malu bibi. Sangat bibi bet ngajung ragan gelah jele diapin melah nye nani kasih nembong ngelah gusti ni ragan gelah masih tuah ragan bibi nani ngelahan saya nyanang bibi bet sangat nyung ragan gelah bibi Sayu wakil ratu belakang istri dua ning palung ratu mau pragoyan widade niket emak kawinan bibi merasa garjita. Ya namun
agung istri. Sabilang bibi ke jabo. Ngantan yang timpal-timpal bibi wentan dadu nyangkil pana. Wentan papat titiang melat matakan benan itu tiang kalma mana. Bibi, berasa kedek saja gelah mirang kengken raus bibi ni. Yang bibi kadang sebuah nawang. Apa nada nih dewek mentik dadi manusia dini di merje pada. Makejang sangkanin suai cani desang yang pramukawi. Bibi, yang bibi itu masih kelawanin gelah. Subuh madan manu bagi adani. Nyerwadi mentik dini di merje pada dadi manusia adani. Ane ngelah bayu sabda hidup ngelah pikenoman. Bisa ada nih dewek. Midanya haniken bener haniken laksana pelih bibi. Yang saya lantas dadi baburong, dadi entek-entekan. Nah bibi, ya diapin jokonen kone bibi man jodoh man jatuh karmo. Apaan jodoh? Rezeki. Kedo masih mati neto. Hidup mati neto aida sang yang pramekawi ning uduh kami bibi. Yang jani konen jeneng adep jatuh karman bibi nih. Yang manian Sina ada anak muani. Laka demen kapin ragan bibine, turin terus nesih sujati kapin ragan bibine bibi. Mami tang lugra di tiang ratu dua agung istri. Menkengken bibi. Bibi boyo japari sesel. Kimauan bibi sebut di pet pradene Wih, bibi. sepetang bibi. Medue lantasan di tiang soma. Dan di tiang maleng atur ngayah ring puri. Dan presido di tiang mapamit sakeng puri napi mawinan. Dua ningi ratu. Dawag alit. Bibi sampun ngemar ngantos kantos mangkin. Nika rasa subakten bibi ring lingi ratu. Dua ningi ratu taler. Sueca ring niki teh padewean bibi kanti moko kini. Yentan langani ratu sueca. Gelah ngerasa yang bibi. Kengken subakten bibi ning aturang ayah dini di puri di pembekas nih. Gelah rumasa uling gelah nualit. Kayang dhuwur buka jahi. Sedata bibi ning aturang ayah ngeman ragan gelah. Apa menebakal agon gelah muala sampang bakten bibi. Sejabo dini di paban gelah genahan gelah. Bakten bibi nih. Yang dadi de gelah. Bang Prasida kayang kewekas bakten bibi nih. Seng rerat-rerat marap kapinin puri jengalo nih. Ngaturang ayah bareng natakin tis panes segini di puri jengalo. Nunas lugra di tiang sampunang male sumenya. Di tiang sampun nyantos nutuk dua ngiring sapa margani ratu. Agung istri. Kengken bibi. Eling. Ya ben yang purnama ning kapan? Saja bibi. Yang seng teh bibi matur buka keto kapinin gelah. Dong subuh lantas gelah hisap bibi. Sekarten wenten. Saja pesan bibi. Anggen male jebos canang, anggen muspo durung wenten napi-napi. Yen ketan bangyang na bibi jagi mereka dumen ketamana. Bibi. Ini Dan nak bibi pedidian. Pedalam gelah bibi didian. Yang gelah dot masih bakal marengin pejalan bibi ini sambilang gelah meseliahan. Gelah melet bakal minyak. Kengken ya kasrianu diaman bibi. Iyon palunggoy ratu nyarangan. Tua bener. Aduh, sedang becek demen ben tiang pasti kamu. Sekaryake, sani becek-becek ngiring mau mati. Bibi. Yang keto pang singengalan tengai. Jalannya jani ring gelah ku diaman. Urus ratu. Jalan bibi.